Karbi Anglong Autonomous Council pen Troxy Kebre Hiniang Deng Ru Samson Sing Inti Karliani Kachikimo. Choki Hola Jong Pha Rongalong Rengma Lun Kan Barim Asake Kapangcheng. Difu Judiciary Court along Jankar Saikia Lam Kia Puthak Lam Rai Kedeng. Kardom Niligar Bipaim Dama Birta Thanbang Samijunaliti Mungpi Non Birta Ang Ton Pen Arju Ikha Karbi Anglong Autonomous Council pen Troxy Kebre Hiniang Deng Ru Samson Sing Inti Karli Ani Kachiki Moa Sayang Deng Thang Thang Ni Phayang Koida Nerkep Ani Ada Porpai Nerkep Apor pen Kachiki Moa Jamek Padopon Akimi Ru Samson Sing Inti Akumlin along Amira Lekepa Ipensi Kachiki Moa Jamek Pangcheng Ponlo Aban Ru Samson Sing Inti Amir Biri along si Asona Sona Sai Ang Deng Padopon Karbi Institute and Research Center Tumpen Kilun Hikanta Paklang Pon Lapen Sport painting kecipate hai huita pado ang padala soja mekalong Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjeev Kumar Das, Secretary CM Taro, Secretary Hirolas Milik, Joint Secretary Nirupama Timungpi, Art and Cultural Deputy Director Rani Terang Piatum Chetong Dunsi, Troxy Kebre Hiniang Deng, Ru Samson Sing Inti Karliani Kachiki Moja mekalong RDP Dut. Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong angkang prek jamadima long Troxy Kebre Hiniang Deng Ru Samson Sing Inti Karliani Kachiki Modu na Birta Kitok Bomapor Hudanta Perang Kia Tumpen Birta ng Palibom lang. Chief Minister Samagra Unnayan Yojana Avarsai pen Nikrip Hoa Pharman Chokihola Jong Pha Rongalong Rengma Lunkan Barim Aputhak Asike Thang Thang Ni Phayang Koida Troxy Ani pen Chenglo Troxy Kep Naga Roa Rim Angbong Rengma Lunkan Barim Ingcho Muchot Rengma Lunkan Barim Hai Hui Kerai Kom Birthea Hongalong Kapachithang Jiapan Pura Chokihola Jong Pha Rongalong Thang Thang Ni Phayang Koida Troxy Ani pen Nikrip Hoa Pharman Seke Kithan Pangcheng Ponlo Therepo Krehini Anian ke doji laso seke Difu Cultural Center lapen Rengma Cultural Society Atum Kachira Pensi Padupon Nilip Constituency MSC Povitra Rongpi Pensi laso seke Ingkulo Laso Aprang Mike Padolam The Difu Cultural Center Deputy Director Hemari Tok Bipensi Than Pachinilo Rengma Lunkan Barim Ingcho Isi akhai ang theke jutang henlo Nikrip ho an ki dojia seke along Rengmari Somar Aukor Jangatum jutang aseke Kacharli Jiapan MSC Rong Pipen Pachini Asona Sona seke Kithan Jiabang Pulake Solo Ken Rengma Honga Sep Rengma Ketinga Sep Rengma Lapen Jokhen Sep Rengma Tum henlo Kidamtang Surihini Rakri Kithomaningkan Vosika Chiklo ni Phayang Koira Phoa ni Karbi Anglong Ahempi Difu Ahitia Lualong Oto Kewek Abang Pupen Kachit Habdun Jankar Saikia Tum Angbong Tangka Dukmate Sika Kep Kipimovedet Ajok Oto Kewek Abang Pupen Kachit Hab Abang Pu Atum Angbong Kachichok Alamki Thang Thang ni Phayang Koira Nerkep Ani Karbi Anglong District Judiciary Difu Court along Lamrai Kidenga Birta Perang Kipen Birta nang Pale Kidamtang Thang Thang ni Phayang Koida Player ni Bangkrit Trokatumapan Ingsailo Lasahut Bangkrit Trokatum Angbong pen Bangpri Romesh Honda Nat Harun Bora Sarthebe Lapen Dilip Terona Tumapan Pajok pen Bangkrihinia Tumapan ki Pini Thang Thang ni Phayang Koida Nerkep Anisi Ingsailo Labang Sukang Sayalong la Bangkrihinia Tumapan Kachechok Theklong si case number 147 341 323 Lapen 302 Paponlo Ang Pardas Sika Surihinia Tangka Dai Pinangji Pusi Pachini যারা ছমাহ সশ্রম কারাদণ্ড দিছে 341 দ্বারা এক মাহ সশ্রম কারাদণ্ড দিছে 323 দ্বারা ছমাহ সশ্রম কারাদণ্ড দিছে আৰু 302 ধাৰাত তেনেকুৱা যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড দিছে গোটেই কেইজন 12 জন all 12 accused persons are convicted under section 302 IPC and honorable court was pleased to pass sentence for life imprisonment under section 302 IPC and 6-month rigorous imprisonment under section 323 IPC and 1 month rigorous imprisonment under section 341 IPC and 6-month rigorous imprisonment under 147 IPC. Thank you very much. Amar just the 147 kini haki kuno amak phone kora nai halo ami long justice dise amak court bhitor amak eneka chance nai dia tate amar ekku proof nai video proof nai ekku proof nai holo amak jail di dise
সেইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমবাসীসকলক আমিও কলমবাসী অসম হয় কিন্তু আমি এনেকুৱা জাষ্ট আমি ভাল পোৱা নাই জাষ্টিছ হ'লে চবৰ জাষ্টিছ হ'লে কিছুমান জড়িত থকা মানুহসকল এতিয়াও এৰি দিয়া নাই ফ্ৰীডম চলাই আছে আমাকতো এৰেষ্টো কৰা নাই আমি নিজে তাত গৈছো মোৰ নাম কিয় ওলাই গ'ল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কালি এৰি দিম হোৱাৰ লগে ইয়াত জেলত সোমাই দিছো কিন্তু হোৱা এতিয়া জাষ্ট হৈছে নেকি আপোনালোকে ভাবি লওক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি এনেকুৱা হৈ গ'লে পাছলৈ হ'লে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিব জাষ্টৰ ল'ৰা হ'লে জাষ্টৰ যদি তাৰ ল'ৰা যদি এনেকুৱা কেছত ফুৰি গ'লে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ জাষ্টটো ভালকৈ কৰি দিয়ক ছেছন কোৰ্টত যি ৰায় হ'ল সেইটো ৰায় লৈ আমি একেবাৰে সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আমি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে কৈছোঁ ঝংকাৰ শইকীয়াৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ বাবে আমিও দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিন্তু ঝংকাৰ শইকীয়াক কোনে কাৰ আঘাতত মৃত্যু হ'ল সেইটো কিন্তু কোৰ্টত বিচাৰ নহ'ল আৰু চোৱা যায় যদি আপুনি সাক্ষীবিলাক পৰ্যালোচনা কৰে দুজন সাক্ষীয়ে দুজনমান মানুহৰ নাম কৈছে তেওঁলোকে মাত্ৰ কৈছে যে এওঁলোককো মানে গুৰি মৰা ভুকু মৰা দেখিছোঁ বুলি কৈছে এইটোত সাধাৰণতে যদি এইটোক আমি ধৰি লওঁ তেওঁলোকে এইটো কৰিছে আমি কৈছোঁ কৰা নাই যদি ধৰি লওঁ কৰিছে তথাপিও এনেকুৱা ধৰণৰ ৩০২ ধাৰাৰ শাস্তি পাবলগীয়া তেওঁলোকে অফেন্স কৰা নাই আৰু যদি তেওঁলোকে এইখিনি ধৰিছোঁ কৰিছে তেতিয়াহ'লে বৰ বেছি যিকেইটা অন্য ধাৰা দিছে 147 ৰায়টিং তাত বহুত মানুহ জমা হৈছে তাত দৌৰা দৌৰি ঠেলা ঠেলিছে সেইটো আমি নহ'লেও ধৰি লৈছোঁ হৈ বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ তেওঁলোকক 341ত ৰংফুল ৰেষ্টেণ্ট কাবাক বাধা প্ৰদান কৰিছে অৱশ্যে তেওঁলোক কোনো বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল এইটো আমি ধৰি লৈছোঁ যদি তেওঁলোকে কৰিছে যদি আমি কওঁ 320ত তেওঁলোক 325 দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰা যদি তেওঁলোকে কাৰোবাক আঘাত কৰিছে সামান্যতম সেইটোও যদি ধৰি লওঁ মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট 1 ইয়াৰতকৈ হ'ব নালাগে গতিকে আজি মহামান্য আদালতে যিটো ৰায় দিছে আমি মহামান্য আদালতৰ ৰায়টোক আমি সন্তুষ্ট নহয় আৰু এই ৰায়টোত যিবিলাক সাক্ষীয়ে সাক্ষ্যদান কৰিছিল এই কেছত সেই সাক্ষীবিলাক পৰ্যালোচনা হোৱা নাই আচলতে এটা জাজমেণ্ট দিব লাগিলে সাক্ষীবোৰ কোনে কি ক'লে ক'ত ভুল হ'ল ক'ত ৰৈ গ'ল কোনে দেখিলে কিমানখিনি দেখিলে আৰু কিমানখিনি তাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে ষ্টেটমেণ্টবোৰ সেইটো কোৰ্টে বিচাৰ কৰাত শুদ্ধভাৱে কৰা নাই বুলি আমি কৈছোঁ আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি হাইকোৰ্টৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি দ্বাৰস্থ হ'ম আৰু যেহেতু এটা ষ্টেটুটৰী এপিল এনেও কৰিব লাগে আমি এপিলটো কৰিম আমি ভাবোঁ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই আপিলত তেওঁলোকৰ ন্যায্যতা পাব আৰু তেওঁলোকে এই যি তেওঁলোকে আজি কাৰাদণ্ড ভুগিলে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ন্যায় পাব আৰু এইটো আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস Difu Baptist Church Upper Dokmoka Baptist Church Nihang Karbi Baptist Association Lapen Nogao Baptist Church Atumpen Cherap Chitosi Karlitang Rusamson Singing Ti Troxy Kepra Hiniang Deng Karliani Nogao Baptist Church Kemetiri Along Karlitang Rusamson Singing Ti Atipit Kimi Kang Pupona Birta Perangke Stefan Teron Pen Birta Nang Pali Sangpi Megi Kathar Pipen Kachipa Hempi Amayalong Nihang Karbi Baptist Association Executive Secretary Reverend Benting Teron Ahin Pen Tipit Kimi Ing Puponlo Bible along Kitok Aprang-prang Kija Tumapan Chimat Hatutu Halatum Kingkam Kachijor Son Thot Kingkam Chijor Dunon Lapen Halatum Kimekam Kiklema Pot Kimi Klem Duntu Lapualam Pen Pini Thang Thang Nipaying Koda Ner Kep Ani Karditang Rusam Son Sing Tia Tipit Akingri Along An Paledam Pen Tipit Kimi Ing Puponlo Alang Lisam Sona Akejabang Ido Pen Joksi Pini Tung Thang district Mas Sixtula district si mang humeme alang di klem pedang apa si alang di khatun semua bete jogje sama long sing itu Upper Dokmuka Baptist Church Akeja tu dan Difu Baptist Church Akeja tu tapi part ame da NKBA Akeja tu pen bidi sore nang pidung si pendang Nokang Baptist Church pastor tang cingkime alang tame nang tum kopi ma klem nang dia kam an klem pamen itu tam serap dun dia son anang serap dun pu pen joksi pini thang engko dan kep arni itu dak alang di men pen mate alang di kai kroyar nam pen mate
itu mencing hon hempu Yesus Kristus amen mas jok itu hanang pangrum Nó chỉ chín được nó mà. Giá số hốt bài bela long cái tóc làm. Ibrahim yang pi cái thom proxy long cái bộ làm. Prang cái giá tum phan cái mặt hạt tu. Hala tum cái cam cái chijor son thot cái cam chijor don tu. Hala tum cái mia cam cái klem pot cái mia cam klem don tu na bộ làm. La son si mondli ini tum cái duglo pusin ni ko da. Kar student session tolo nitum senglo hala bangso ke pang tang pena jok sini tum 1984 ani kan ben nitum katalon cengke hala achora bang lobongo lotai alangli pen ke celang si nitum talon lo dak tiat pe dolo asi kalang taman ni ke logang district ang bang Christian timata ke ceng se bang lo masini halang sot pena ni ngi chiduk do hala bangso tipit bang ko son si ke pen mesen ke klembon komalo mapo la posini tum logang district karbe organization indike open indike se ben hitum CMM mathang atumolong kan jindang piglo dakni tumolong ngam jutha kanel ke kardanglong phansi kali kepalong bang apolo karbe khaya pulo aposi atipigahani tumolong logang district dokoglo bosi nang tumlang tunda mesen atipinang salamutha. So today I like to urge, being a teacher myself, I'd like to urge the youth of today that let us follow his footsteps and realize his dreams and ideals. It is not too late to start even today. And so let us, with all efforts, let us build a better Karbi Anglong for the future, so that all can stay happy and peaceful. Nili Dr. Mary Monjir NTP, Superintendent of Taxes, Deputy Karbi Anglong. I am the granddaughter of Samson Singh Ingti. Everybody knows the contribution of Samson Singh Ingti. Being alive, many of the dreams would have been fulfilled by now. It's very sad that Ru Samson Singh Ingti is not with us, but he is in heaven with God, and his blessings is always with us, with the youth of Karbi Anglong district. Arna Mahirjume, that his blessings will always be with every youth of Karbi Anglong district, the children, that they will follow the ideologies of Ru Samson Singh Ingti, and they will fulfill his dream. I bestow my best wishes to every one of you, every people who are engaged for the unveiling of tombstone today, that great deed they have done by all the churches and every members who are involved in the unveiling of tombstone today. This great leader, we should always acknowledge him, we should always give respect to him. He is a great leader. He's a rare leader, rarest of the rare leader, I must say. Non malam so porphan birta amoy ton paiksena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Claret Unisex Salon kichengsi sopinsu lapen soar luapan kipamada diem. Karbi risunimso rong aje nang kilia pora hut Claret Unisex Salon ahinpen nang 1 pilo isi warsai kime. Laki hair straightening 2,199, hair smoothing 3,299, hair rebonding 4,299 lapen, keratin 4,299 ador pen longpon ikji. Apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepit dunni. Lasi labang so warsai kimi ahut nang litum tengne ne pin pen ali cuan dunik tha. Ning cipa bibe pin pen humri dam non lapen nang litum kemesen nang tek longpon ikji. Adem laki rong parpi rong berot iron bridge dung difu Karbi Anglong. Kachini letho jiapan humri tame 6001213664. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mo piputat birta along wangtulo
Ru Samson singi ingti kali ani prek jamadi malong kachiki modun ason thak thak si cases atumpen patipi ponsi thang ni phaing koira ner cap ani adap apor taralang su Ru Samson singi ingti chiki mo amir biria longta Ru Samson singi ingti kali ani kachiki modun abirta nangle cases amai Chandra Singh Krolapen Kongchun Bang Bida Singh Rong Pia Tumpen Japon Linsi cases along kachirap dun ke theki dingatum chetong dun si mesen pen kachiki moasai patupon ada por pai kep apor malom pen ani tilip plia por malom an taralang so youth committee lapen eco varial atumpen patipi ponsi taralang so jutang aklamalong keter ki air lapen kithuki oi ke do piklang ajok kapang hirasaya mo patupon laso kapang hirasai ki klemalong plikebra trok angdeng Karbi Youth Festival anchor team lapen di government college pen university union budia tumpen chenglok aning ki mebang pubang phiatum kapang hirasaya long chirap chitodun Kiwangjia ni pen lapuson jutang aklamalong chot kali ihem thiku pen amat kapang thir kachari akinang sot pusi pinaan kapang thirasai amo ki klemalong kachirap kachitodun abang pubang piatum pen pachini West Karbi Anglong Amri constituency ki parlo umbormon rong hangarong Amri KSA branch committee atumpen patir piponsi thang ni phayang koira ner cap ani umbormon rong hangarong along kachiki mojai mekipe dopona birta pherang kepen birta nang pale KSA Hamren District Committee Art and Culture Kongchun Bang Bir Singh Grupen Milur ke kaya sayang deng Japon lo labang so aphi maipo himari ingti pen kacharia mayalong Kongchun Bang Babu Singh Milik pen alhi kapachini apor enlo Ru Samson Singh ingti pan kachiki mo mayalong alhi amana peng pen kachitong dun KSA Central Committee maipo Samson Teron KSA Chintong Branch pen Dorsing Terang SGB Borsing Bay lapen Khasi Student Union na Kongchun Bang penang parda rong asar rup asar pen chenglok rato anchitong sikachiki moamai mesen pen pachunpon Niletum KSA Amri Branch Committee pen patirpui ponsipini niletum indeng troxkebra hini Ru Samson Singh te karlitangani labangso kachiki mo bang kenitum umbormon Karbi LP Schoolong se labangso ame bang deng ponlo kasi pini niletum labangso ame bang mesen pen pachun ponlo lasi niletum anikan bang son samenitum bipon lasi peneng bang elada umbormon LP Schoolong bang se bipon lo lasi niletum along pini bang somelong na chitong dun KSA Central Committee Samson Teron pen chenglok ladak rong asar pen chenglok pinangan akitheke ding tum samenitum nong na chitong dun lasi niletum hin pen KSA Amri Branch Committee hin pen niletum kachuning ridun ji bang ki pini ladak nitum umbormon LP Schoolong nang binangkok lapen nitum labang media long benetum pachini dun kangtung labang gala pusonelo labang soarong abang ke 1952 anikan men si ladak bang rong nang senglo lasi pini arni instame ladak arong bang kimesen to warta long lelang lapen no anda garenda me long lelang lapen kijuna lang tame mesen long lelang lasi labang so Karbi Anglong Autonomous Council pen stame labang sorong long prabjin pen nang letum nang kirlang yap hansini letum Karbi lo charle songin pen chuning rilo lapen niletum lo charle songin pen school na thus samini letum along tin school mi ka visitam jido lapen pinangan kanikan me samini tum kidam tang nikan minitum ka visitam Karbi Prime Time ang kilapon skang don puiklo dumi thakmi kurwang tu